Dobar dan. Dobar dan. Jeste li, alo? Molim? Jeste li vidjeli oglas u novine za elektroservis? Da. Vi popravljate li elektrouređaje kroz kuću, sve? Molim? Popravljate li sve elektrouređaje kroz kuću? Uglavnom. A bojlere popravljate li? Da. Da vam kaže, mene je crkao bojler i usisivač. Aha. Pa ja bi mogao vi da dođete da to pogledate jedno i drugo. Da. Halo? Da čujem vas. Hoćete li vi mene dati broj Hoću. 18. telefona? 18. Čekaj, momenas, pošto majstor je negdje na teren. Momenas sam. Hoću. 18, 185. 185. Da. Kako se prezivate? Kastrat. Kastrat. Da. Dobro. Kad on dođe, ja ću mu reći da vas zove. Da vam samo kažem nešto, mogu li? Ovako, znate onaj usisivač na točkiće što je? Čega? Onaj usisivač, ono na točkiće što se vuče, znate? Da. Taj usisivač mi se pokvari, mislim, nov usisivač, znate? Da. Prije 2 godine, mislim, kupljeno, to je skoro nov. I da vam kažem što je bilo. Počeo da mi trči, da juri kroz kuću. Da. Znate, ono? I što mi kad dođe majstor, najbolje njemu recite jer ja se u to ne razumijem. Pa vidim da se ne razumijete, ali da vam kažem, može li to odmah onda uradi? Odmah da me nazovne, čim dođe jer mi je hitno, jer evo, da vam kažem, alo? Da, čujem vas. Po mi se žena se je popela na drvetu i grande, ovo si vaš za njom. Pa jeste ga isključili, valjda jeste? Jes. A jesmo. Pa dobro, nema problem. Ali da vam kažem, mislim, ako može odmah čim dođe, rečite mu odmah da se javi, može tako? Dobro, I da vam kažem, evo, pobježe žena ne smije da siđe sa drveta od usisivača, vjerujete li mi? Da, razumijem, dobro, reću mu ja, nema problem. Iskopča se sam izida on. Ali još ono radi, ostalo malo elektriciteta u njega, znate. Aha. Pa rešite mu da mi se javi onda, može? Hoću. Dobro, važi. Doviđenja. Doviđenja.